Deputy Chief Minister ki khonsuk ki damak mangjong na sakhiba commando team da sakhang dabasing na mafam anida ambush torpada commando personnel ama soklek. Kurumjari ISTB ki pawmiyang tabiribasing taram na okchari hawjing mapung oba paw sadong pijari ngasi Deputy Chief Minister ga khangamna kopumda leba masagi mayumda mikhalgi phiral singkhatpagi thoramga mari lenena satpa khongsak ki mangoinana hana lambi adugi phibam yengsinna basat khiba Manipur Police Commando team da sakhang dabasingna mafam anida nongmai kapsul lakhre thodok aduda thamaiban snam lekai dagi yumnam Dennis Koba IRB dagi commando da attest tawduna leba commando personnel ama sokle hari ma ke yatang ma phaganda panban nongmai maru ama phawdo laga sakre hari thodok sing aduda commando gi ma ke dagi su handuna nongmai kapki hari ahan bathodo asi ngasi ayuk pung 10 makhairom tabada khopum yogudaba kilometer ohum lom watlingai da leba namkaunglong part 2 da thokibani thodok adugi ikan kanadana khara salaga leba mafam amada amuk sakhang dabasing ambush torpada yumnam Dennis sokibani hari sakhang dabasing aduna chinglambi gi nakal da leba singthak tagi nongmai kapsil lakibani hari ahan ba force sanction duna makhata na thiba humbagi thabak chathakre hari Amaramda Deputy Chief Minister ga khangam thodok aduna maram oiduna khopum yogudaba kilometer 3 lom watliba namkaulong hariba mafam aduda minute 10 lom panduna lekhi mafam adudagi bullet proof gari da henba security galonena khopum yoruba matungda khopum guiding zang community hall da akan security gi section thorang lodena ga khangam gi public meeting sathakre Amaramda topa pawgi source amagi matungina ngasi khopum da leiba Deputy Chief Minister ga khangam gi phiral singkhatpa gi thormasi yawba yaroi haina khulai paibas ngarang numidang Kunza Singh ki halam le hari Wangjing Tentha Kendra CPI ki mirep oriba Hobom Robin LS Robindrobu okpagi thormama Wangjing daliba S Kiran Kumar gi yum da pangthokre Wangjing Tentha Kendra gi mioi kyana saru yaduna pangthoki ba thormada da mirep oriba Robin mahana mikhalasida mai paklabadi Manipur da leriba issue kaya chingtam gi mari phatriba asida henwa mi yeng sangbaga loinena ILP gi issue amasung framework agreement gi aron ba kaya puthokna na bahotna bada masagi ujaba kaya thadokani haiki kaya puthokna singtam kaina ba ya ba phamashida framework agreement ase samamna na leiriba miyam punamana pakhatna riba pot ase masi framework agreement ase masi manungda singtam kaiba kaina bagi wa yawram mabadi khongbam hongba naidana siba kidana MLA dagi pham phawba resign torga miyam Kurai Kendra ge MLA na mahaki local area development fund gi thabak tawduna sanpham kya lokthokre haina Kendra sida BJP gi mirep oiba El Susindrona permission da phongdokre amaramda fa encounter da laikidraba Kurai dagi Sanjit ki misi gi matang da sanction ki ho adugi matang da MLA na yasinna mohona ki aduda Sanjit ki imung manungi awabada di karigum thabak amata paikhatlamdre misi asigi achumba puthokna na mohona gani haki Sanjit ki father na phongtokpa ngamdre wafam da tujungba amasung kibana ni na ikhale Sanjit ki father na kanamta leitabagi wakhalon ama phongtok piribado madu aina si media gi mamangda aina Kurai Kendra gi praja ichin nausing mamangda Sanjit ki justice ki damakta ai Kurai Kendra da yaima kawbama leiri haibase praja miyam ichin nausing miyam punamakna khangbiyu aina soidana angama mateng magi justice phangna wona bada ai mateng pangani haiwa humse mayam humda phongtok sari Thanga Kendra da Trinamool Congress ki mirep oriba Tri Robindro gi mifam mama Howling Singyang Community Hall da pangthokre mifam madu da Lok Sabha ki MP oibatanatana Trinamool Congress ki National President Mukul Roy mirep oriba Tri Robindro amadi AITC gi luchingba kya saru yaki Mukul Roy na phongdoki bada MLA kharan masagi ojaba thiduna party thadoki ba si laibak thibani Trinamool Congress na sakar sembada yawrabadi ngami singidamak thabak kya pakhat kani haiki Mirep oriba Tri Robindrona lakadaruba mikhal sida Trinamool Congress ki mirep tariat tagi Nepal phawba mai pakani sakar sembada sauba thodang logani miyam na aphaba ihut yengduna mai pan biu haki Lilong Sajing awang lekai da MLA Karam Sam gi escort na nongmai kap thoki badu mirep oriba
ओजोई एस्कॉर्ट पार्टी ना एमएलए की युम दा लाकपदा इमा इबेल सिंह लंबी थसिंदुना थंबदगी नाकल अनीदा मुकनब थोरकपदगी पामदब थौदोक थोकदौरी हाइना पाउ ताबदगी एमएलए मसा याउना चलगा मियाम अदु कंट्रोल तौनबा एस्कॉर्ट कामुना ब्लैंक फायर तौखिबनी हाइना एमएलए कराम श्यामना फोंदोखरे गसे माकी मयुमदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा ओजोइना नमदुना किहल्लगा मियो क्या मंगोदा भोट पीननब सथरलिबा थोंग असि चपचाना थेंगनगनी ngaraंगे थौदोक अदुगी मतंगदा सिंगजमि पुलिस अमदी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दा कंप्लेन तौखरे हारि रांतीदा आइना करी तौरिगे मान करी तौरिगे आइना करी तौगुम थोके खंगक्तबस्ते ताम तरेगलक भोट कारगा मसीदे लंगदवाल केंद्र की प्रजा की ख्वाइदगी लाइबक थीबने हाइबा वाफम से थमजबगा लोइनाना थोइबा थौदोकसिगा मरी लेनाना अखोय इलेक्शन कमीशन दा अदुगा से कॉपी थाजगरे अदुगा पुलिस न सिंगबदा अखोय रिपोर्ट सिंगसी तौजगरे तरामथोय सुबह मणिपुर विधानसभा मिखलदा लिलोंग अमदी वांगजिंग तेंथा केंद्र की मिरेप अममम की मिरेप से लौथोखरबा मतुंगदा थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओना केंद्र तरादा मिरेप निफुमाथुना लंबा तौनरगनी रंग मिरेप से लौथोपी अरोब निमित्ता लिलोंग केंद्र दगी एनपीपी की मिरेप मनिरुद्दीन शेख अमदी वांगजिंग तेंथा केंद्र की इंडिपेंडेंट मिरेप हौबम बोरेन मिरेप से लौथोखरे पाव की मरथना तेनो ब्रेक अमतंग लोमिनस कई नोइता नंगा लैंडलाइन सुब सीजन रिसिबो सेम खंजोरो नंग खताबियो नुमित खुदिंगी 9 PM to 7 AM अमसुंग संडे खुदिंगी 24 hour any call any network all over India free ओइनी अमदी मिपम खुदिंग मंग जिन्ना बयारबा BSNL लैंडलाइन ने अदुदी अखोइसु हयेंगमक BSNL की लैंडलाइन कनेक्शन तौमिनरसी पेन रिलीफ ओम में खांगनाबा ओक चिपा तांग चिपा फुनाबा सिंबदा सिनबा यारबा लिपसा पुन्ना पुथुकसबा औजा Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. उरीपोक ग्रीन सिटी की दमकता इकाई खुमनजरिबा लैंड ऑनर सिंह मदी पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PISFCL की मैनेजमेंट टीम गगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा लागिबा मार्च की तांग तरुक निंगथौकाबा निमित की अयुक पुंग 10 मखाई ताबा मतमदा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांथोकजरगनी इकाई खुमनजरिबा लैंड ऑनर सिंह मतम चाना लेंबिरक्तुना हारिबा मिफम मजदा सरुक याबिननबा हाइजरी फेब्रुआरी की तांग 19 फावद मिंग पिखतपिनबसु हाइजरी मैनेजमेंट टीम पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उरीपोक इम्फाल Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. पाव की मरक बेकी मतुंग दामु कने तराम नोक्चरी हजु मखा ताबा पावदा डेमोक्रेसी बु हेना मपांगल कंखल हननबा मिपुंग खुदिमकना मरुइना महिरुइसिंगना मिखलदा सरुक याबिउ हाइना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की ऑल इंडिया स्टेट यूनिवर्सिटी इंचार्ज श्री हरि बोरिकरना अपील तौरकली ngasi Manipur Press Club ta mahiroi lupasagi State Secretary Narendra Sapam amadi State University in charge Sarat Chandra Hobizam yauna pangthokiba pawgi mifam amada Sri Hari Borikarna makhatana mahiroi lupasina apunba India amagi damak makhal makha kaya gi thabak pangthoktuna lakli awano pok India gi mahiroi singa mainland India gi naha singa gi marakta wakalon khenaba leiba hantha hananaba mahiroi lupasina sai khudingi awano pok state singa Delhi dagi mahiroi sing puduna lakli handaksu mahiroi humphrugo humdoi puduna lakpani मखोइना इम्फाल दे लेरिंगेदा लमदम असगी फजबा कया कुपना येंगबग लोइना खुंगंग दे सतुना लमदम असगी ना चनबी अमदि पुंसी महिंग येंगसिनखि हगुलगी बनहासिनसु इंडिया की डेमोक्रेसी मसिबु हेना मपांगन कखन हननबा लालिबा मिखल सदा मपुंग फाना सरुक याबिउ हाइखि विद्यार्थी परिषद छात्रों से अपील करता है कि इस लोकतंत्र के इस बड़े महाउत्सव में सभी छात्रों ने युवाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान अपना एक वोट डालकर जरूर करना चाहिए। इसलिए एबीवीपी हम कहते हैं कि 100% वोटिंग ये मणिपुर के चुनाव में होनी चाहिए। इसके लिए युवाओं ने प्रयास करना है। फ्री एंड फेयर वोटिंग होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास करना है। गांव-गांव से सारे बुजुर्गों को वोटिंग सेंटर तक ले जाना होगा या उनको ठीक से वोटिंग करने के लिए उनको बताना कि एक वोट उनका मणिपुर में परिवर्तन ला सकता है, एक वोट
उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। मणिपुर ngasi angam-angamba hatoknabagi phibamda lakliba amadi khundaminariba kalup masel yengthinabagumna khannarakliba pumnamak asi paliba sarkar asigi sason sorakpadagini haina 11 Democratic Front ki convener Dr. M Narana ngasi Morang Kendrada Independent Mirep oiriba thongam santi gi phiral singkhatpagi thoromda phongdokre ngasi gi thoromaduda Kwakta Municipal Council gi Vice Chairperson M Nazruddin yauna tongan pham kyadigi lakpa mioi kyana saru yaki Dr. Narana Makatana Fungo Kibada, Independent Mirep, Orebasu, Tongam Santiasi, Left and Democratic Front, Sogot candidate ni, Corruption Congress, Sakar, Amadi Communal, about BJP, Sakar, the Natiduna, Tangdu Letana, Level State, Ama, Uhenaba, Awan Sakarama, La Alasi Haki. Laiba Singa City, Tangdu Letana, Lamjing Vina, Lamang Narva, Maitai Kangana, Mana Tukuchianarva. Among the Unabda Machine, yet nobody can have the machine line and a tea. Sasoni Param Sweat for the Nasigi, a coin machine, Numsina Konam 3. Masiki can jay, and no where I keep a top of Tokutai. Mirep Oiba Santina. Moirang Kendra si sahi kharas dalekha tarakle mahakpu miyam gi mihut ohen birabadi Moirang Kendra gi manung dalirwa itihas ka sagon arab mafam sing samgatuna awon ba kendra ama ohen gani haiki sangha project to holega Moirang prasad badagi kan supi sagani arse ai miyam du thamjari adu da sudartana ai youth sing gorwa ai youth policy ma semjare masida vision noi jaraga ai youth sing ga si joajari I Moirang Kendra gi daily was yuchima nasina ai phamidaba ai na kari wo vote kar wo tu dala na koi gai tu bin na baiwa ai wo kan lo che na koi funo ta thamoi che tu thambiyo ha simasu ai na koi positive tijari Indigenous Peoples Association of Kanglipak Ipak Manipur gi nongna president gi phampuraba M Babulin bu wasak lo bugal loina General Body gi mifamna ke Basantabu Finance Secretary oinaba khankre Makogi Kuyak Chanaba Hobi Ayaba Piba Luina Hana Ipake I card Adusus Anaroi Lakliba Mars Gitang Tara Pawi Manunda General Secretary Administration W Shanta Mite the Pickle Navakangi also Patamu Pau Amakana Pijan Deputy Minister Kopum Concert Kitamat Manjo and Sakiba Commando Timda Second Division Namapam Anida Ambush Pada Commando Personnel Amasol Os que dia este benefício para uma das soluções já é em tabela pessoal, vamos com o